omurebezi omwanyugu yabashenekeriziboho abandi barisi abayebembirwamo omurisa Reverend Patrick Atire bakuru abakristayo okuruga ombihome nk'ekyambara main prison kyamugoranye n'ekyabakazi kubaye kumwanyugu okamya abaronde omudini y'ekristayo omukoro gwatandikiraho Kamari n'omwana wa Ogu, Kamari n'omwana wa Ogu, Kamari n'omwana wa Ogu, Kamari n'omwana wa Ogu, Kamari n'omwana wa Ogu. Okubisiriza n'ekintu kikuru munonga, obutarabukiriza n'ekintu kikuru munonga. Embo ezatunga omugisha okugamba omwanyugu zasiime kanisa n'obareeba okwenda babakwatireho. Nito mchacho kwa y'abakazi nitwetenga yo mu uniform togaruka twetenga yo no busaburi rero na munonga ntwetenga yendongo batwezesize batuteka mustari namwe muturabe twatahire abashisha bitu baraze kuba bari hakitufu tinzo barabandire bakemenya babarebisho omugande omubutumwa bwa Pasika omurebezi w'oburebezi bwa Fort Portal Right Reverend Robert Muhiro Akiki yashaba gavumenti okutamana omukuranisa ibura ry'emirimo kongera ensinganto abokuba okuturora umubaro gw'abantu ihanga lito ya Uganda tusanga ensinganto zikira obwinjukira abantu abakuru kandi tusanga ensinganto nyingi zisomere zigira amasomero mu university bitubambi tubaine mirimo nabwo kino sanga ensinganto nkezi nizigenda mu ngesombi zorwanju hanyuma tusanga obwire ko bwa sirimu na AIDS bwengera abantu sanga nibagenda omukunywa amarwa ihanga orugumza okwetegura ubururu bw'2026 omurebezi yashaba akakiko ka Electoral Commission okurugayo bongere kushomesa abantu baburijo ari ebyo ebinekora ire bwokoma ngahuguru kwija utogire buno buturumu bwokwetekaniza nabo kintusaba ekitongole kikolera byokoma Electoral Commission lenga kurora ngu habeho ebintu ebitekerweho bisokonyera abantu kwetekaniza kukoma kurungi nuko tusere kutunga okoma okugabe kandi okuwinganiza atali kugwera rubaju ogu yahendera arukushaba iwe n'umuri wa TV West okweteramo tochi omutima gwawe ogarrabusi awa TV West ndisenyomo Gideon na Jonan Singwere.